Ya kau na cerita jaki tahu aja mencerita jai cerita DC ini. Ya kau na badira ki ati tahu aja mau badira nyata ba mau badira pe ati pada mau kau badiati. Betul. Kau cuma mewada ki tahu ini mewadai. Kau cuma macawai ki tahu ini macawai. Kau cuma mewa ki sirun terus sabana berciki kote ni tata kote nini koro tekai maka teu gitu lalu konten dato ye. Karena yeri di rupa tahu akar itu tuh kok aja naga gana tahu tuh ngomong ale baru raja berapa apa koro kira kedona. Nondre per di ate ka kelang anu nate akar itu tuh kok manyemanye. Kong katona boyo tuh masa gara-gara tane sejaka manyemanye. Mukuasai itu mukuasai maka siang kota muka nene ya manda maga cocok nih mukuasai tapi matu seremoni bakare nabita tanah bitu susuna matu mungala tala angka matu cibi kono mau kono metel tuh masih awal yang ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Haji Bahar Abdullah, ya kasih Pandriwen niki, lengkap balilopona, Eka Junna, nasupalakona, Alhamdulillah. Hebak meto nasupalakona atau sidrat Alhamdulillah. Malaku-laku ka onak manre lo capu yaro si mangko Alhamdulillah asaba maka da magai walaku-laku maka dale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayaro pada lomi aceri ampe melebina Nabi ta. Jadi kita peringati maulid seperti ini ya kongkan apalatu kaki pacara mata ustasta ulamata dari manapun itu pasti ya miroh tujuannya syarat kuamang ya ceri ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai ampe-ampe kedona dalam kehidupan keseharian terhadap sesama aku baru cara-carana beribadah ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangiro dendreuna walakulaku manre Pak Furame menarampi ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makda ajalalo muandre agagana to kedi ajalalo muandre agagana to kedi ko muandre agagana to kedi manca jilasai riwatakale aja makadala to bako astagfirullah. Alhamdulillah uruntui salah sidi to malabona amparita deno aja tuh 5.000 kegani bahkan iwan ni moba beberapa hari sebelumnya nalora nggak maka dakuni boleh istirahat kau makasih pun nagau iya deno aja tuh 5.000 nganaro alena Andriki ustase tegani nata aja nggak kasih koro perpatangnya agar napau nabi mi matar utama napa ki letu kesina benena alena Haji Bahar kasi tapangka ko babange madupa ora yaro nasuro ni engka bepa si beta-beta nasako kitu lecen ni manre jolo ora sero desi na faja yaro si jina mana madape tani te awe ngarang maka de nabita Andre agagana to malaboy niakang ni malapabura di watakalemu alhamdulillah ciri-cirina ya tutokan asal na valena kaki Andre we kasisa mi bawa na persilahkan aja mo Andre agak gatokan dia tuh aja mo Andre agak gatokan dia tuh tapi alhamdulillah alena Haji Bahar sekeluarga edena aja tuh ni maka de tani tambah kita tambah ki I love ganrusu alhamdulillah ewan makaton yelo yang makan yelo ovun mamagi-magi mana kasih iya ule to pakwe pada kur patau
Irita si bolana alhamdulillah yamma kaselo ofeng magi kasi po iya uleto boleh mapunai tawiringa bola mapaku tu cantik na. Buat dito kasi ufat di bola pada aku rupa tahu. Mapaku rampe malabin na bita. Aja to si kiri te tawe. Madeceng iarga menrendre dale na sakarupa ni. Asa lah itu ya sama itu mapaku mana mapaku na mapaku. Di ati ya. Dia bade ki mapaku ro. Dia napaku rampe na bita. Yar na bita kami sampai na sange hilmang. Aya so hilmanya makini nau. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Haji Bahar membagi-bagi itu mengalata lampala ki DC gaga pak gangkana. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada tanah mana ki di aja sana gaga jolo kemal lo mana aga sana telo pader nana melo dampeng anak aja kaman apa adon na ero onre macarama matangaki macarama natoli si ruka-ruka monro tadeng kasih-kasihna konse lenyak mana sedih masangame ko to bacarama masih ki menyama-nyama berarti ini harus tumpuk-tumpuk maka boleh biega saja iya tanda tuh menyama bawa itu ko to bacarama jadi atu mane ko maka dia le melebina nabita nigi tahu tudang mengkelinga pengajar madece aja mentoli goyang itu alo tengi si matu tahu silulano tuh ko tuh matu pi malamak tapalari abani masu itu dia gagal lote ko tuh. Ibu tak dampang dia aja tersinggung. Maka dia melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu tudah mengkelinga pengajar madeceng masaro lebih yaitu tudah ngetak nenia masam paja sunnah selama 100 rakaat. Maka ni roto matin roy ya roto cakar dua lo kita jenne pindah tempat. Misalnya ko kitura to cakarudu lete ki kuruhe lainnya. Lete siki koro cakarudu siki lete siki ko lainnya. Lete siki koro cakarudu ki ade bawan no de ada. Contoh. Ama to di cakarudu tu mani boleh di maje ni cakarudu tu Muhammad ega tu setan tu. De magaga dikwe. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Alena Rona anaki baca sirem apa mulai pembaca ayat suci Al-Quran sungguh luar biasa. Kaitan itu barakakannya sangat sekolah agama. Alhamdulillah. Kesina hebat nih Rona burane kewe. Cengkok-cengkoknya Masya Allah. Iya Rona makun raya. Wasang yang ki selfie ku Jakarta ternyata yang ki ku. Ya ron naruh maca purna wassalam. Pak. Bening anggota dewan walaku hadiah. Tapi tanaka anggota dewan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya roh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pada syukur ki mancaji ki umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang meniro pada yake toreng. Nengomo ki karo matu ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resori memberi. Pajaka mana matu kepada masal tori gore ki bakar iya umatmu maka Nabi tanya ke umatmu. Arogi ngapa? Maka na sabaden ya ceri cara-cara na beribadah na bita, cara-cara na ampi dona. Jadi akhirnya deni rupa ki mengaku bangun nih. Ternyata dega kata-kata maka dah umana ki alam lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kegewe na bangsa na ro, ya na ro baraka na mana kuto masalah salawat ko alam lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi to masalah we kasisa bawa masalah lo hari malabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ada ceng dari lolongan ki. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
Ko masalah wa dore melebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat masalah bunga Allah taala pas salama kiri tujuan atau masalah wa dore melebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya na tu waktu na jaji ala melebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabe karo tu boleh talam mande tarai fanten ro. Mande kamar. Lagi ka mande bu? Hah? Oh, wasul lagi mande ngaragi fanten taro talota. Mata lupai. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ya ngaramana tuh tahu Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wattuna jaji ala malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ro baja bajana, ye fa ala malabina Nabi ta. Komakna amina masuh boleh ribolewe, ribola jajikanna. Kamana baja sengadi pada yalaki pa pedale ko Allah taala pada menreki umroh, aku tanya ke pembimbita. Kada kayak gitu june ro mondro ke bola jajikan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah sekarang itu dijadikan perpustakaan. Nah, apa pembimbita biasa aja lo kan agar-agar. Nah, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya ruwatuna ro. Ikoko ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak madat bunga mana nih? Pak Banwe tanah Mekah di sekitaran Ka'bah lo ni umumka kada iya senna le Nabi ta. Nari ya anak konenen nabita matangangi ya nabita konenen napita siya ko sangana Allah taala kiro-kiro tengah nakabay ibatame le malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabay we nenaparipasu nenaparibajet tang ribaban we makada Muhammad asanna ni kaya Muhammad toria masay berarti toria masay to salamat na. Macam mana ni di umat lagi? Kuya kecil dalam lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura ya roda diumumkan maka dari ini Nabi tanah padangnya morena Nabi ta apan reko. Manre mak depungan ni tahu deh. Ya robot tanda syukur ke itu sih di tumapin reto jana ko jajan nata. Ya ro ko makun rei siagi geresa ngi bembe. Sidi urane dua madoko-doko mencomo. Macomo aja madoko-doko. Aja nih madoko-doko pada modelku ya macomo ya. Macomo makada majami je lono stas nade ni giresa bembe pada itu kemandre den odi baki apa aku prinsip apa aku nasabaya perintah tegeresa bembe balik ko dega kemandre tati wirang na faka pala pona pesantren ni apa sih pai. Ya kalau pada itu asa orang ikoro, tatiwi ikoko markasna agak sana kantor polisi, ya harga tentara eme na pasti pak itu salah. Mabaraka itu ajen kalau beli waraka. Na barasanji fu ima itu kadang mabarasanji fu ima na palena kayolo na ulu bembe bawang. De mana gagal rujukuna? Ulu bembe bawang. Iya ulu bembe bawang. Eloi madefu ima na salah do koreng bu ima itu lu bembe na kacico muatu mana ka dia bu ima tu lu mpa kacico toma do soto bai ya ala to juku na kasi moli ma barasanji ta baraje nggak dampang noli ni bu ima ma barasanji awe aja na to mabela moli mangaji kong katomate jasa yoli arona na pangajiwe kasi hama mana kala mula nyawa malam wala ta 20 sabu si bitau naik ana waram paramu mana ka marakala da mana napa pada ngapo je ya ro pimpinan na er makada tela doain kasiro almarhu yari almarhu sarakpa mana tama suruga ke mina magalwe na kasi na salama ro kome maga negala ada parelon tapi 20 mi sabu pui te bakalo mal kecuali kalau memang meto kasih to mampu, melo ni aga pada itu di to melo ini to murusinga kami kita tidak pernah minta deh. Cuma pesitina aja. Komolo ipake lo boleh mabela aga sana koro luar aga sana. Artis itu dia mabela lado itu dia. Naliwa pulau wiri mabela dia. Nawa aja ada 7 juta. Tapi yang kekasih Pak Kawa, Pak Imam, napali sukoso. Napalala tofi. Nasa makamajamo kije ko kantor we kuru sumanga. Pabaraka sumanga. Alangi kasi na. Aja na more mutanranga le.
Mako de si ko mapa tu eh. Berat mulai maka malakai na yaro mapato nang. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayana tu tumapan re. Nasabak memang na contoh kami memang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu di toma maga senda paceki makan andre mapako iba biasa le tak masjidat kandre. Pa biasa tapi perlu ririsan. Mo maga jago tak masjidat ka TV telo, TV soko, TV sandri kaju, TV aga kome, TV golo-golo. Wah, lolo ngoti pala lolo buana. Makale mi buana. Lolo ngaga kome maga, mo maga tinuluta masjidat ka. Tata yang kanilay na degaga sia-sia. Degaga dongoti togi aga tidak ada yang sia-sia. Kamana ni ko suruga taja ki apalana. Cuma ko deta sempajang tami suruga sokom iko depa ko gaga. Memang. Toligora mi soko oh Haji Siti. Tega ko Haji Siti. Ternyata gore Haji Siti angke ko naraka kasamanya italai. Ibo, kami ka makunray. Tacere ampe malabina benena nabita aga dalam kehidupan keseharian. Jadi ya Pak disengu pelatu kaki kasih Pak disengu wirilal Pak dingisi ngak bicu mi. Pelatu kaki kasih. Tapi magi-magi nama baraka bunga lata laku di labi-labi utara itu mak bicara. Tacere ampe malabina benena nabita. Dia itu gaga madoraka pun nabita. Dia gaga. Maka de corona cama kodora erosi dia kampung pula aja nutat puasana. Nabi cika nasa ustaz angka je pura rampe maka da megalada makunre lisan naraka. Maka jolo aja mau maruka baca ma iborong nama ki apa kaba 20 burane. Penuh masigi lopo makunre mana. Tas 10 mo makunre malawa ke babane ye si bakuro koro de gaga. Ini baca manule salama apa malopo mama bicu-bicu minarari. Iya kasih bumi galaku. Cako mama koko tuh. Macara tuh. Jam. Enak, kali enak. Kasih. Bo. Bahasa anak mapa kuro. Tak ceri itu hampir nabi tak makan parang ni. Engkau sih di waktu ya rosamange anak Arab Badui. Nate medin nama sigi ya waktu nate medin nama sigi macai jamaah kebetulan yang kena bita. Macai jamaah gasai nate medin gasai itu tidak boleh gasai. Kali ngajo lola tojo. Manu mombo itu ya bate ku makan par maga mi di riolo roman. Ko subu-subu pada puang ki ko guruta. Maka bopin ibadaki. Tapi alhamdulillah mabaraka. Aga nasaro jame kada gasai maka nabi aja mu gasai. Matengangi teme mu gasai lari na tale temena ni buru ko jama mape bacing. Jadi angka caranya yang baik. Ada caranya yang baik. Caranya makan pareng. Jadi hari di jamaah iare ka panitia masjid dewa diki mape dara kona nae. Engkau tahu joko mama berjama anak naik itu mero batai na tajam. Bura ya kaji ya bura runtuh sendiri. Lepa kama berjama jadi jalan ucarita gitu. Lepa kama. Wala mi contoh. Katona ribu-ibu tali mondri tali makada ya. Kabala inya rakapa pacarama ya bose. Mondro ini na de toto husuk masam pajang. Telepanya si berjama. Kebetulan ya anak-anak si dapeku si gentung-gentungi. Dia mana lepas berselengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapa gini nih otomatis pas kuryoloku. Ini kata anak-anak ya maaf aja mau jaga masih maaf. Ini museleng itu berarti dia itu musuh itu masam pajang. Ya anak-anak taruh matoi. Asam pajam to kok. Nah sabasalaan kan anak dia nak leca masih gitu berjeng adam peletu matu lato itu. Ipa boko tin.
Jadi alhamdulillah nalama dece karena anak. Ya mama kola ni sabara ni na ni tu. Aja aja mau macain na ya. Ifoji mo to na ni amparki. Fa asalan ka na ititay mi kotomato ewe. Ide na to gaga. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya sampai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pada ini masih kampung aja gak salah-salah. Maka dari malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jauh sila surammu ya tu ritujun na tega tuju tapamu timpa baban na tanggapmu. Nah, jauh sila surammu ya tu. Niga ya roh bali bola. Aja lalu mu bapat tu si sompungamu padamu rupa tahu. Contoh, los itu pemilih tawe, aja lalu gaga dena si wada gara-gara beda pilihan. Aja lalu gaga si benci-benci gara-gara beda pilihan. Tatodo ni bega tasengi madece cuma perlu yang ramah kada yaitu kota matodo itu semua akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Apalagi kota Hoji terima di 100, 200, 300, 400, 500 sebu, gola 2 bat, teh sariwangi si di kota, Indomie eko 5, aga piro? Terigu si di kilo, akar itu tuh ki. Yang menyogok sama yang disogok tidak berdosa, tapi tangan neraka. Apa kau berdosa, kau bertobat? Berarti tadi mau bertobatna. Nah, kau ya finar, tama memang neraka. Madariton kata makar, gaji itu aga maate mon dito urus sepore no gaji ustaz misalnya sing kabacala akar itu tuh ki maka di pengalatan na kurang lebih khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim disabatu walau azab to bangsane ye iba buta metto ni mata bakita na mata baring karingana mata tina bacala mani batawana to bangsane tadi bakal aga to aga mate maka na mung baci to ya de to mata pa ko de mata pa coba-coba ni mate atali boko aceme ni HP mu kada aman dibawa ustaz. Itu dia kayak itu dia tapi alhamdulillah ini Pak Banu tetap mana. Jamaah yang rahmat dan muliakan oleh Allah. Maka Nabi tak la ya dahulul jannah taqatiu. Dena tama suruga to ye papatung asih sumpungan pada na rupa tahu. Maka dari melebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku malu dale mu pakasinya si sumpungan pada rupa tahu. Loki malomo dale ta pakasinya si sompunga ta badata rupa tahu pada iri di pak balu-balu pak gerdue aja mau mabek darah ko pengali terutama anak bicu melit cacede ta 500 hura sero lisu si 500 nah to como pak balu na deni le toli tokong tanai diwasa ko dere tanya ye mira pak balu gerdue man noko maka ustaz ini semana mana kebetulan ya ruwete tudang aku roto jina bagarede nama coba apa lu man noko tali 500 juta mana lo mau kau mengelama itu dia mana di situ di mana sih ini kau de kimakro aja jangan tali liwa beda rata. Kenapa kita ini manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya yang dianugerahkan kepada kita dua potensi akal dan potensi pikiran. Lelaki akan pengalatan dipikiri bega samaja bega madece iris sama nih. Kan rupa tahu ki. Jadi kalau ada manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang. Ya kena cerita jaki teh sampai melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya kena cerita jaki tahu aja mencerita jai cerita DC ini. Ya kena badira ki ati tahu aja mau badirnya tapi aku mau badira teh ati pada mau ke badiati. Betul. Kocam mewada kita tahu idik mewadai. Kocam macawai kita tahu idik macawai. Kocam mewa kisi runtur sabana benciki kote ni tata kote nini koro tekai maka teu itu lalu ponden dato ye. Ebo? Ada ya ridi hamba mi atami boleh ke Allah Taala. Atami boleh ke Allah Taala pun ini. Atami Allah Taala mapun iki. Jadi kalau yang malah atana Allah Taala tidak ada. Sini nih ego ibu ada pertanggung jawab mana? Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo siki malampe sunga, pakasinya si sompunga pada taruh patona sana bita. Tegaya sama malampe sunga. Buru nih buku-buku bedena apa aja kita na rampe-rampe DC tahu.
Contoh, mati kak misalnya contoh. Aja apa ya, badu misalnya mati. Ya, deto ka badu ko di, deto gagal, alhamdulillah. Materi mi waseng. Mati misalnya, tapi makasih kepadana rupa tahu, magala kepadana rupa tahu, mawata matulu kepadana rupa tahu. Boleh mate-matena kasih, kebetulan angka anak na yari gana apona, perlu dibantu tak makanya, bantu kasih itu, nenek namo beriolo makasih lada itu. Agro, yari asa melampai sungai. Jadi, kuloi magalo dan leta malampai sungai ta, apa kesini? Asisompungat ta pada atar rupa tahu. Nah, terakhir jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan mana yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dena marigaga majenne ki sebelum matinro, koto matinro, biasakan titik kanan, koto katulu-tulu maja, aja ta cerita ja, aga sana aja ta lele ceritai. Perkasi tengarangi. Ya Budi, kok katulu-tulu maja ki aja ta ceritai, tapi otoki mamicu sebelah kiri we ketelu. Otoki mamici sebelah kiri we ketelu. Tapi ite jolo kamu kalau kamu kau sudah pemu mamicu sih, mebur sih kak masalah ya semua apa kadang-kadang itu. Maka dapat hadis setengah ngajar ngapa guru. Padahal hadis mana roh? Angka sih baki ata tagatu misalnya loi pake, ya tanpa ke jol ngapi pake. Maka biasa nurut saya tayar gaji. Itu lo sih kimatin roh, tabaca ya roh 3 surat tempat biasa leta baca surah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas pada pe tuntunan mana bitai pada pe ke baca letu ya raya mana surah telu ya sepung ya soba kuat akale tapi yang kana rati bahasa insyaallah dena kana ki ganggu seta maku to baro pakira-kira tulino tuntunan mana agar kalau nama mandre ki ngarai tangan kana lo siki mapa ke pakai tangan kana lo siki masu boleh we tabaca lale bismillah tawakkal la ilaha illa wala quwwata illa billah ya na baca ne nabi tawatuna lo angkara jabrah maka sola kota Makkah ya no tuda ko babana ka bawe tuda canunu ne nabi ta ana bo wakalla taala dega ka sule ku ya ata ma boleh ku dia boleh membaca ya batunuta kasuran ngapa de namona leppa badongan ne nabi ta angka batulu na bunga taala takap boleh ini ya no burung ababil ini yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Itu yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Oh, takapu manu-manu ababil. Ternyata apa yang terjadi? Angka Raja Abraham macawe baka sesena kota Mekah. Naratena baka sesena kota Mekah na pitasya kosana pungala taala. Majalo-jalo gajewe catama lalana baka sesena kota Mekah. Dari mana mende gajewe? Engkatoni manu-manu ababil yase. Cibi batu boleh kunaraka na pesan ya robatu maluar maka mate Raja Abraham si baulo lo pasukan. Manca di bapak dengarannya maka diri di rupa tawe akar itu tuh kok aja naga gana tawe tuh lo mengale baru Raja Abraham apa kok kira-kira dona non repet di aja kekelang anu natu akar itu tuh kok menyemanye kong kata napo itu masa gara-gara tadi sejaka menyemanye mukuasai maka dah siang kota muka nih ya menama cocok nih mukuasai tapi matu seremoni bakar nabi ta tanah bitu susun nama tu pungala tala angka matu cibi karena mau kalian ngetel jangan masih orang ini betul. Bo. Napa yero ko tolo masu boleh baca bismillah tawakkal la haula wala quwwata illa billah. Magiro niki to baca nasa ngale malebin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu na jaminga ki pungala taala. Na jami pungala taala. Dapat tujuh leleng ki jama-jama itu se. Na jami pungala taala na laki dale si gena-gena ke untuk sekeluar gitu se. Na jami pungala taala na beleki boleh ria balai. Itu bacanya bismillah tawakkal la ilaha wala quwwata illa billah masu boleh. Tapi alangkah kalau nato majene kisah bulu kutolo masu boleh. Magero deni risa makar kama baja segera to boleh maga ko to me ma ko lagi boleh misalnya jalannya maga salah mata ki dalam keadaan suci. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir tuntunan mana Nabi tagro pada senganu mi uhusi ahunung mana mi. Dia ni tetap makan pamulo. Lo siki lo kiburu emaku to. Engka mana tuntunanna? Tau mace masam pajato mate. Sidi kira apalana. Sidi pada lo pona bulu uhu. Tau mace mengantara tomate. Sidi to pada kira. Pada lo pona bulu uhu. Apalana tu joka mengantara tomate. Cuma tuntunan Nabi tako joka ko mengantar. Aja mulai calecai kiburu Aja mutu dah ko lebona kiburu Nasa ki orang sombong itu yang penghuni kubur. Aja mau ke sana mengedu. Kali ngai. Atau makin cewek-cewek iki.
Nyama tu nyawamu cawa tani kom paja kak. Jam. Ibu, ibu. Iya ko tolong kibure aja modu ya due. Kalau merapikan boleh, tapi kalau mencabut jangan. Mage sini nih itu nutup kalau boleh kibure masih kiri mana. No? Ibu di? Apa kurang? Tuntunan mana yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya, magi-magi. Ya, Pak Disengan kepala tugas yang kan Pak Baraka mengalah talor di mana, maku tofal untuk ada tomak bicara we. Tadam pengak maraja, gang kamero kepala tugas ki, yewe Pak Disengan baik cuy kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'min wal amat innaka samiun qaribun mujibud dawa ya qadar hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala